lega bot lutela duje ma ya chwili kany iyo ma pare no idok tij ma pare atiki lega ariyo bot wun duju lutela mi ya chwili kany lega mi achiel tiko mani alego wuni owek lo metele kono lweny nyo ngoge kono dage kinwo lweny no dage kinwo ngoge yere kinwo ngo obet peke owek tele obet peke no da lweny mo ke obet peke kinwu mo lega mi achiel lega mi ariyo tik mani ngo orip chingwu norip tam mikelo don lobe ya chwili en ba ka iwuoro ipap ni Uganda ka enini inoni wan achwili udong chien kimeken don lo no peke achwili kany pingo pen wa otika misuse opportunity nuru tela mi achwili gie tika misuse opportunity meke tika mione ya achwili kami don lobo you know to be sincere speaking president is giving a lot of opportunity to Acholi people leaders. President is giving a lot of opportunities to Acholi leaders people, but on that we are the one misusing the opportunity. We are the one misusing those opportunities. Because ineno gino wega ino la dit lubote chimu dama da don area ka money ni. Pete chimu ni ngo, pete chimu ni da kono ni ko ngemon ngo udonga ken. Tika chimu ni wek kakang ma in ake yele. Ngemon ma ke dokti ma diero kakang ake yele ngo wek ke don lub kang ma ake yele. There is no wek la dit lubo chimu dana ma don area ka money ni. Chimu because ni ngo wek ngir mono chwal don lobo area ma megi kakang ake ye. Ena no pe ko te Acholi kan no ngo ngachi la chwal lo ni gange instead me chwal lo ni ngo bora Acholi wen chwal lo ni gange so pe ko ti ko mono nena we and to be sincere speaking ena o jawani ngo President Museveni Kaguta is the best president in the world. President Museveni Kaguta is the best president in the world. Even God know that is giving a lot of opportunities to Acholi people, but on that we are the one misusing those opportunities, and that's why we are still poor. To be sincere speaking, like Kanelo Taylor when Berichelo honorable to Dung ba metigum. Pen honorable to Dung, Kono Taylor when Berichelo in ya Acholi kany, no don lo beri Acholi kany. Pen honorable to Dung, pe poro kono ibela chan ni bela lonyo. Pe poro kono kwano no pe kwano. Pe poro kono ake lera min kono ake padeno ake ko kitgum no ake noya no aka muor no ake kitgum no ake umoro honorable to Dung pe poro pe yero kono tera bin beje mono no do alo beri Acholi kany atamni ka ko winya lok marajo tima kija agi ko loka